Ka rea kore, kei te whakapaukaha ngā kapahaka o te motu I tēnei wā nei, kia pakari ai rātou mō te matatini. Me te aha, ka riro mā te rōpū rongonui, mā 660, me tā rātou kai waiata me Matthew Walters, te ngari a te matatini mō tēnei tau e waiata. Ko te ingoa o te waiata, ko te taumata, ara the greatest. Ka whakaputaina mai a te wiki hei mua atu I te timatanga o te matatini. Aneira a Tāroi Black. Warano pēr koe ki tēnei rani. He waiata rongonui I roto I te reo Pākehā nā te kai waiata a 660 a Matthew Walters. Nā kua whakamaoritia mo te matatini. There wasn't honestly a whole lot of process. I was at a Zoom call end of last year with some of the representatives from Matatini, and then that was it. Ko nā kai waiata Māori a Rob Ruha rawa ko pere wihoni me te kapahakau anitū kei te awhi ki te waihana I tana waiata a te taumata. Jumping on the phone with Rob yesterday and talking about it gave me more depth and confidence in doing it. You know, learning that my whānau in some capacity have been involved. No tētahi whānau tū ki te haka a Matthew, koe nei tōna kuia rāwa ko tōna koraua a muru me Lorraine Walters. He mema no te kapatoa a Waihirere no Tūranganui a Kiwa I nā tau ono te kau, whitu te kau hoki. When writing music, I think a lot about you know, the shoulders that I'm standing on and trying to use the voice of the people before me. Ko rātou tētahi o ngā pēne ka āhei a te whakaki I tētahi taiwhanga nui, wāhi nui ki te tangata hoko tīkiti. Ko te matatini anoho ki tērā, e roto I te ao Māori. Ana ka hia mano tīkiti ka hoa nātu. Ana e tika ana kia noho tahi, kia piri tahi. Ana kei te ki te atu. I nāenei kua tipu te kākanua hine rehia me tānerore ki roto I tā rāua mokopuna. We're honouring kapahaka specifically, so it was really important for me in my conversations with Pere and Rob to honour it in its truest form, and that it's not just the greatest sung in Māori. He toki noa o te arua waiata o enei wā, e mauana ki tōna ukaipo. Tāru Black, te karere.